Bor ima jače ljekovito djelovanje od ostalih četinara. Ulje bora se u skandinavskim zemljama redovito koristi u saunama. Posebno povoljno djeluje kod liječenja bolesti disajnih organa, ima antiseptička svojstva. Upotrebljava se kod bronhitisa, upale sinusa, otežanog disanja zbog astme ili gripe. Bistri i popravlja raspoloženje. Posjetili smo imanje porodice Babić na Nišićkoj visorani. Zatekli smo Tifu Babić u branju mladih izanaka Bora. Prije svega da vam se zahvalim što ipak vi i pratite ono sve što ja do sad radim. I drago mi je da ovako u ovoj ljepoti i darovi prirode možemo ljudima pokazati, objasniti da mogu, neću baš reći najbolji, ali vjerujte među najljekovitijim lijekom za bronhitis, za pluća, za astmu, za iskašljavanje, pogotovo za djecu. Vjerujte mi, imala sam iskustva da su djeca 2 puta dnevno sedmično bili na inhalacijama, da i ovaj preparat jako dobro pomogao. Sirup od borovih izanaka ne samo što je zdrav za djecu, nego ga ona i sa uživanjem konzumiraju. Tifa u svakoj prilici to daje i svojim unucima. Ljudi malo često kažu iglice od bora, kažu hoće borov med i pošto ja na sajmima često sam kupujemo domaću organskoj proizvodnji s obzirom da posjedujemo certifikat organske proizvodnje. Dugo godina se bavimo pčelarstvom, to smo već i u prijem snimanju i emisijama govorili. Pa često dođu ljudi u dilemi te borove iglice. Znači, bor kao bor, znači to su borovi izdanci koji su ovako mladi. Oni beru se sad od maja do početkom maja, kraje maja, zato što je tada najveća vegetacija, oni su puni soka i sočni su. Međutim, možete ti negdje polovinom 6. mjeseca se ubrati negdje malo u dubini šume gdje je manje sunčeva svjetlosti, tako da se mogu slobodni do polovinom 6. mjeseca. Znači, ovi borovi izdanci sve se beru dok iglice ne počnu puštati. Znači, kad iglice počnu puštati, oni već uzimaju i počnu gubiti ono svojstvo svoje koje oni sadrže u ovom trenutku. A imate razliku, recimo smrča, vidite. Naš narod često, takozvani ovdje narodski rečeno ljetorast, znači i ove male, vidite, i oni se mogu brati isto na taj način i od njega praviti. Ali s obzirom da sam ja malo, pošto sam pošla ovim putem, čitala bijeli bor, odnosno bor, sad i bijeli i crni, oni su jako ljekoviti. S obzirom najvjerovatnije na tu njegovu strukturu, da imaju jače svojstvo ljekovitosti. Međutim, srebrena jela, koja negdje tamo u Sibiru, tako sam bar pročitala, da ona porijetko kod nas može, ona je među najljekovitijima. Imate u Hercegovini bor, on je jako, kako da kažem, neobičnog oblika, poput kišobrana, i on je jako ljekovit, takozvana monika. Različite vrste i različita imena. Ja se sjećam kao dijete da sad moja majka je, recimo, tada nije bilo mašine za mljevenje, znate, pa bi ona to često uberi nožem sitno isjeci ili recimo ovako red ovoga, red šećera, znate. Jer vidite, kad se to raspolovi, stisnete, to je jako puno soka. To su te materije koje sadrži, jeste. I prilikom kiseljenja, prije su ljudi, ne znam, sad med je bio nešto unazad, lupam 50 godina, ljudi su više to malo sa šećerom. Ja se sjećam kod dijete, moja majka je to red šećera, red iglica, pa nam med napravi. Jako ljekovito bilo sad. Eto, malo više ljudi bave se pčelarstvom, imaju meda, mogućnosti su da kupe meda. Ovom prilikom da svak sebi može priuštiti, samo bi trebalo biti taj pravilan način. Vjerujte da sam se susrećala, recimo, mušterija priđe i traži mi borove iglice u medu. Onda ja nastojim da to nekako objasnim, onako ljudski kako to ide. Međutim, ne, ona traži čisto ovo ovako. Onda se ja pitam kako ćete, gospođo, to sažvakati. Jer u porodici sam imala, koju sam gospođi objasnila kako to da uradi. Međutim, ona mene zove i kaže, ja to ne mogu sažvakati. Pa ne možete normalno, gdje ćete to sažvakati, ipak je to upravo.
S obzirom da sam ja i znala da ćete vi doći, pa da ne bismo mali gubili vrijeme i da malo to bolje objasnila. Ja sam samljela te, znači, vidite, samljela sam te borove. Evo, sad se može tu vidjeti, eto, samljevene su. Otprilike, recimo, kilo borovi izdanaka sa 2 kila meda. Šumskog meda, livatskog meda, da sad ljudima ne kažem mora se šumski med, ne mora. Jer ima ljudi, ako te pogotovo djeci bagremov med je, sad će brzo biti bagremova paša i vrcanje meda, s obzirom da to sad je to vrijeme toga, može. Ja ću ovako napraviti u ovoj jednoj tegli, s obzirom da ja veću količinu pravim u malo većim posudama, ali ovo je za naše gledalce da vide otprilike, ovo je jedna doza svom domaćinstvu zbilja da može čitavu zimu imati za konzumiranje kako djeci, tako odraslima, starijim. Ja ću to otvoriti. Uzet ćemo 2 kile meda. Pa, ja ću sad ovako, znači, evo, mi smo 1 kilo meda izlili u ovoj posudi, izmiješat ćemo da bi se te borove iglice, odnosno i ja borove iglice, borovi izdanci, valjda tu u narodu borove iglice pa se malo miješa, odnosno borovi izdanci, pa ću ja to izmiješati. Ostaviti na temperaturi, otprilike, to su ranije žene naše i naše nane na prozoru držali, na suncu, 40 dana. Međutim, ja 21 dan, to su 3 sedmice, s obzirom da sam ih već pripremila. Znači, ja sam njih samljela da bi ubrzala proces. Jer nema potrebe ipak na suncu 40 dana, a svak može danas blender ručno isjeckati, istući drvenim čekićem u jednu posadu, da bi ubrzali i da bi olakšali sebi. Nakon što stoji 3 sedmice, što se onda, gospođo Babić, radi? Onda se, pošto ja opet naglašavam, znači ja to idem malo veću količinu, procijedim. Znate, prvo na malo češće sito, pa onda preko gaze, jer dođe baš imati sitni dlačica koje ostanu na gazi. I onda stavim na jednoj laganoj temperaturi. To je tako lagano, otprilike na 40. Da bi ta pjena, takozvana otozgo, pokupi se, ona se skine, ostrani se, vruće se počne, tako mlakasto se pakuje ovako u ovim bočicama, ambalažama, kako ko može, u teglama i imate za koristiti. Ovo sam ja malo donela, imamo ovdje ovako za regulator kao krvnog pritiska i holesterola sam ja tako nazvala, tu su tako sjemenke, cimet i razne, ali sve sa medom, pa zato što neven, mislim, to me malo ima, danas ljudi nevene bašte, vjerujte mi, ne znam, ovu poljanu, ja sam jedne godine posijala ovdje, čitava ova 2 duna nevena svoga imala, s medom, sa propolisom, pa onda ljudi mogu, kad imaju već meda, vidite, čurokotlan, susam, jako dobro, vjerujte da je ljepša ovo jedna kašika nego jedan desert pojesti. Još jedna ljekovita biljka koju možemo naći na obroncima naših planina i livada je kopriva. Poslušajte u nastavku kako je koristi Tifa Babić. Bavimo se pčelarstvom i s obzirom da mi imamo i med, i polen, i propolis, matičnu mliječ, pored tih kombinacija sa polenom, propolisom, medom i matičnom mliječi, vi znate da je to nešto jako dobro za jačanje imuniteta, odnosno za čitav metabolizam. Pa sam ja došla na ideju s obzirom da mi imamo ovo imanje ovdje, jako netaknuta priroda, ljekobilje, vjerujte mi da istraživači ili neko davno gdje je ostalo zapisano da su se ljudi ovdje liječili od pluća, tuberkuloze, s time što su spavali u tim kolibama gdje je sijeno bilo odloženo. Znači, toliko se pokazalo da je to ovo ljekobilje ovdje jako kvalitetno i dobro. Pa pored toga ja sam došla na ideju, s obzirom da, hvala Bogu, Bog dao prirodu,
da je iskoristim. Pa ću vam sad pokazati recimo tu jednu žaru, odnosno koprivu u medu. Kako to ide? Pa stavit ćemo ovako, pošto može se kopriva, znači kao što smo rekli friška, od pite, od tinktura, od šampona za kosu, čak se može ovako i u medu. Čaj, hvala Bogu, to znamo, osušiti i dok je friška i dok je suha. Znači čitavu godinu dana nam je dostupna. Od proljeća do kasne jeseni, jer se, znači, i korijen jako dobar i ljekovit. Nećemo mi cjelokupan proces, nemamo baš toliko ni vremena, ali evo, domaćica, svaka žena koja žar može osušiti i kako onda ide, eto vi to imate jedan pregršt tu sušene žare, pa onda stavljate, u med? Da. Stavit ćemo med, znači ja koristim, s obzirom naglasila sam da imamo mi pčele i da posjedem i polen i propolis i med, ljudi koji su alergični na polen, propolis, to je jedan dio manji, oni mogu da izbjegavaju to, mogu samo med i ljekobilje. Da vidimo taj postupak, ja ću malo biti s vama, tu možete i pričati dok radite i kako to. Ja ću ubaciti jedan dio koprive, znači, pa ćemo ići puni proces, stavit ćemo i polena. To je ono što se kupljaju na nožicama naše pčele. Sve mora biti, evo dok vi to pripremate, čisto, sterilno. Da. To ćemo sad ovako dobro izmiješati. Drvenom kaškom. Znači metal nipošto. Jer metal ko metal, vi znate, on odvlači. Jer je med, inače po strukturi, po hemijskom, ne dozvoljava metal. Inače dok smo drvenim kaškama jeli, hvala Bogu, to je drugačije bilo. Miješa se dok se ne postigne jedna gustoća. Jedna masa, da se to ujedini, malo duži proces. Mi ćemo to dobro izmiješati. Žara je jako dobra za cirkulaciju, čistač krvi. A hvala Bogu mi znamo, prvo što idemo doktoru, traže krv na analizu. Čim krv čista, čisti čitav organizam. Tako da je žara, ljudi, žaru koristite svaki moment. Ja imam često reći, u stvari nije reći, već i često mi dođe na ideju naš poznati Sejfudin Tokić, pa kaže za svaku bolest trava raste, samo se treba potruditi. Samo treba ustati, pogledati u prirodu i ubrati. Upravo. Sad pogotovo ide proljeće, sad će kunica mlada, uzeti par kunice mlade, isjeckati, staviti kašiku meda, slobodno pojedite. Bokvica. I malo iz salata se može napraviti od kunice. Sve. Ja sam sad rekla, znači mladu na čistom ne morate ni prati. Na ovim prostorima ovdje rosa opere, a sunce osuši. Kad se to sve homogenizira, stavljamo u čistu teglu. Evo ja ću to tako ovako drvenom kaškom. Koliko može stajati to tako? Ovo može stajati s obzirom na kvalitet meda. Vjerujte mi, na temperaturi od 35 stepeni, slobodno na polju držite, nećemo ništa biti. Kako konzumirate? Uzimati navečer prespavanje. Ako je veće oboljenje pa čovjek nešto 3 puta dnevno, sat vremena prije jela. Ako ne, navečer prespavanje, s obzirom da organizam miruje, što duže u organizmu time bolje, pa će uzeti svaki dio tijela ono što mu treba. Koncentracija ljekovitih sastojaka mnogo je veća kada se u med ili šećer potapaju izanci bora, nego kada bi u med stavili samo eterično ulje. Porodica Babić prirodu koristi na sve načine. Osim četinara, s medom miješaju i druge biljke. Jedna od njih je i neven. Sam latice odvojila od cvata, čisto latice odvojila. Eto, čisto ću kazati, malo ih prosušila da bi se lakše sandila. To znači i u medu. U medu ona je, vidite kako pustila svoju boju, koji kap propolisa, vjerujte mi, prirodan antibiotik,
hvala vam još jednom i hvala vam što postojite zbilja, bez ikakvog laskanja, da se to izrazim tako. Puno ste ovako, bar meni, zato što mene to baš i interesuje, i puno ste toga mi dali ideju i uputili me i na razmišljanje šta bi mogla dalje.